Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Hasi Students Union West Janja Hills District Henegas ngi ka khandai tarik nalu rajar arpuar harangkat ka jinglam jung presiden uba laj par sengkram ha ka bagila penrem jur ya ka jingsha berngam berset yaki parado ki parasnam ka jingsha pendik man kapor ha ka blogwan ha ki jaj benreu karbi baru ha ki pulit asam baru ulama ham yaki pulit asam bat ki jaj benreu karbi bakim dai ban pentot na penwet ki jaj benreu khasipnar ki bayem basa ha ka te ka jaga ha ka jengkran bakilat pathai khubor nakaliang ju General Secretary Jongka Seng uba landing grade taryang ulong baka sarkar kadai ban pedlang ya ka jingsha khnet ben ha ki jaka khaput om ban chulet pe ya kisnong ki batip kartang namar ha ka te ka block 1 ki don hadu lai pohon ruteli ki badon hajan khaput Jongka jela asam ki balasya berngam man kapor shushu presiden Jongka Seng ulayathu baha ki khandiat sngi ki baladap we urang ba snong Jongka we ni kisnong badon ha khaput ulasya berngam berset bat ban shimru ya ka jingem jongu haki jaj benreu karbi bat haki pulit asam tangan kadau bolale dah ka jingalang kepala penbed dah ka seng kita dukung pendik donggi karbi bolsini kecing pendik kawan dengan donggi pulis asam betul sudah ditain blok 1 di bala hatu isnong penar ibu di kan kecing sa pendik donggi isnong kasih penar dalam situ kenong ini ada ki odo pelang bersna trep bersna yilo ki habar siu kajna ada kipom lagi dia belum kenai yang betul kamru sahabat siu kajna lus asam ada ki kamau siu ru hak siu kajna ada kirep jor ada kirep kubau kau banlekin nanu katau lus asam trong kajna bakin le dia lihat sitio peran kita sedang situ ru ki habar siu bayar laspak ika pada ada kitip kini polis asam bagi beliau berthai blok 1 kilet sekecing lang kilet sehingga sejuai kilet sekecing lang dibagi kod dan bagi lagi bakal aslam ni ke buat baru man tempet pun bursi ni bisa pendik but ni kerparu ya ka sultan Meghalaya bahkan pet bah marba kimde ban pet tang kisnong kiba kitip kerteng marba kipun kisnong pernah haka thai blok 1 ban tip don hdo lai kunju tuli kisnong pernah kiba yang mak sinda berga asam karbi anglong karbi anglong nomor baki dawa daga jong masjid nata kala ku pentut ki kwa banten he upun jongki ban wantur siduk kisnong pena bat la nomor ni kedau kecing ku badan minta kalau bat kita dulu kisnong karbi kiba mar khap bat kisnong pena bat kitu himpusin ide kinong pentut kinong penting la ki pentut bekiru kita sekolah asam kini kita pernah kilet sekhan duli dan kilet sejuai dan kita kejingilang benda kilawan kisah wan polis asam ban berngem pikir orang asnong berngem pikir orang kita asnong batenteng what banset along ikiro jogi beri pernah besok siang sudoro bakila imon ban ra yang bersih di surah negara lagi imon ban bangun belang di surah negara kita ngejek itu siang pernah but bersini ki polis jongi pat ki donsen kim ju patio ban hier sikti kisno pernah bahasa ki bahasa mjiknya senonon bahasa pendik berbor polis asam ini kerpa ini jika sepuluh serkar Meghalaya di polis department juga bahkan pak di dia juga bursin pandai para sih kisno ki don pun lagi tu kisno red kisno he but bursin ki beri situ kita di negara kalian but henry ki bolsi ni ikijingrat ikijingtu jikte jongiro bolsi ni kisah sa penjular lagi di video karbi tenteng di tangi di trap lom joki tenteng wan ikijingtu jikte bro kilet prak sikil kha joki kita di jiknya joki berperan buat show sudah ditai but kumbasan niru ngai keruo ba yaki polis asam bat kunjuru ikibrio karbi ki ba im sudah ditai sino penar ba kena ban ibor marba ngiru ninang hiban ban ibor ndrei kan dengi dang yasa subha kurkuno ijing la jongki marba ngiru ngimkwa kan ban super ngim
marnimla bansa hampir gejing terha jumi perada perasaan jumi di biskuit hai kuat bahkan kue kepor bagi nyok Islam marbuat kata dalile ru kuat banjia kita kita jinjia tes kewiru ba ki blokon mesti ki hak hadu lai la kamo dan ki ilaka silen mentang dan jung doloi ilaka riam bat ni doloi bat suwe doloi minta menegeri ki benai baar kelabang ke ilaka labang nang kulut kebal aja nadu usaha bagi kini pun jakno doloi labang nang kulut tahu benai baar jong Islam ladon program hati silang lamaran bahalawan seki rusi yang coba JHEDC bagi WKMC bat ngaruh ngaladon lang ngalak seki bagi JHEDC kelak muncul ya udaloi coba ilaka labang nang kulut bagi ajir ya udaloi acting doloi handrai hidup entapat bapala kalau beli ke JHEDC kamla banai sanat ya udaloi doloi marbala jin bagi layo laucong doloi kilayo ban register lagi cekak di puta jongki register dan bagi sanat doloi dari terpadu ke JHEDC bas ngebahan doloi banai ikasanat ya udaloi baka bagi beliau jong labang nang kulit lajir bat kidon hidup lah hidup lagi sino ya muncul yo boy acting doloi bat handrai ke JHEDC pat hadu minta kampan laban air sanat tengi kerpat lagi kasih ke JHEDC bakas ngebahan ano kasanat yo doloi kena bagan persuk ya gitu kinong sok senong situ kinyo ban register ya kijaka ke putar giling ha ke betor suki bakran bakin yo ban hano sepot senong prar nang kat kumbelong menta seasam kim ha semekhalia kim ha kidang sa go umdum ndai gibriu situ ketan gibriu penari ikwahi pada muspok mekhalia dale dero kim kwa bende seasam marado suaru kideki kinong mekhalia kikren hiku de ketian penar ku bagi keren bagi hiim ku bagi im kerti ku dusturu ku juhi de kim kwa ban hap sport asam bat kim kwa hinu dalile ban sak be kunjuk jing stom joki ikwa ban nong mekhalia bapaka kena bagi sup kinyo ban imsup imsan kinyo ban rep ban riang ku bagi julong him suwa ban jiang jing kerja Jadi bandung menang sekejing lang banyak liu jemut karena banyak senyau ya kanu kejingnya joki dibayar penduk kanu nu cakap bagi dan penban kini gijan riu karbi isim kebu ban berngem bersit ban pendek ya ki harugam haki jaka syom jaka sak joki tena kalian kaseng hi penrem jur ya kena gejing sak pendek gejing sak berngem joki peradok parasnam jogi nama kumki paradok parasnam ni don ka hop ban lum menlang ya ki ban khot ya ki hakano gono benta hakano gono jaka ban yamet jemut ban yabliu jemut bat ki lagi don hakano gono gejinge de penban ndak lawan sikane gejinge lang jomi ndak lalit phai sia di snong jumki kisya perngem bersit ban hagine gi nong karbi ban syok ban bom yaki ki berngem ban syok ban bom ban kidnap yaki tenang liang jomi kum keseng nyimla ban supet nyimla ban susngap ya kane gejing sya perngem ke jomki ban kruak ka basyai ngikren si berlok karbi kainok ka pendek kainok ka berngem ya ki berdok parasnam bejongi lada bidang yat sakmat kum kena gejing berngem di persit ngiro na kalian jongi nyinang ni berngem nyinang ni pendek bat yo poi uput hakoi kesni uput bagimla ban sya supaya kepor ban yo musnah tena kalian jongi ke keruak ka basyai lada bidang pedang nang ni sakmat na kalian kaseng na benta ban yada yo do usnam lajong ngim salia wanda kana kono bentaru tamban suk pan sain pan imsuk min sain ki parodak parasnam jongi ki bersak sebetu bijakan tuai kene kam kanan ba kanum jia ga eke jinjia di basonsi hatu na kaliang jong pipin ya kendo na ya chief minister ni yo tau home minister mo badai pait ki kene kam ya siapang kan jinjia ngimpat ya kendo hatu pin ya kendo na yin saya kendo Ligi sarkar kindang ya keren ban ya penbet utau put usa barbor hi habaji ki ge jinjia di sya berngem di sya bersip yang parodak parasnam insya Allah dia kenduk di bawah distrik bersnya waki bat pak tu kelar ya kena izin syak berngem hakpor disi barem di sargaron ile ya kenduk nak yang aseng hak tu kepor ke syak berngem jungi perdok parasnam jungi ndai nak kalian jungu ulah ong ba unya keren mo
DC jong ka West Karbi Anglong Henry kata kini ya krentip ka poy syai nang to pada syakmat kajia kumjuk di kan yang syak pendek jing berngam taki karbi mo yang namat baga kani ge isu gede ge bagi berngam gi jak bendeu karbi gi benar ini disong bisa berngam ada kiwan cenderung meeting menขัดริ้วตะวิขัดซ้ำตะวิน้องย่อยคุยกับคุณก้อนชิ้นเต็มเมฆน้องย่อยคุยกับคุณก้อนน้องเวรุบัชน้องน้ำฝักน้องโคเต็กน้องโคเต็นบ่าkita perlu kerbi ki perengan bersih hadu bakin sim jingiemกินน้ำยกutang ke dau bawan jing lang bakot ka seng ha ka sinong roto berbor ke caje ke kumne ba tang tiap bagi lawan yang duduk batni ki kasih saya kerdik ini tadi saya perengan bersih ko asam wan asam Kita lagi senang karbi untuk bakal di badan hablang untuk tapi kita lagi bentuk lah. Kita bentuk kita lagi senang pernah. Betul lah senang lapor kita boleh nanti karbi. Ia soklet sih. Kita lagi senang pernah ni nusa saktan kita pernah. Mata pelawan di karbi, lah kami boleh menjadi di karbi. Jadi kata macam ni. Lapor ni kan umpat jia di bakam di place di musuh hamlin. Marba nadu kita gisinong kidon bagian pois duk sa polis kajengan kesurok don surok klau di kejenjar di ban boy siduk si cakap dengan polis ila juga pada sarkar bekas mabhaban bu iki outpost hadu ha monober dan mujem nama gitu gisinong lak bagian kamjan hendak kata hadu minta kompan orlong kebu nak sejan sak seneng tum so ban boy kejengking kurliat hantu kibo polisi ni bisa lagi tambah gilit tang sejan saya duk isong dalam sejan ada kim juk hamle bolsin hi wan di polis asam hi bawan pendik bawan betul isu isong situ isnong gi ba syak ta mo kata ka jing syak berngam kapus nagaliang nartiang kedon kumay kanduli kasai sama nagaliang nagithan raliang bat siti kedon hasnong tumtum kamarum na sasnim